ane komode ane afutu sem no so abapa osima edubako ewa Sompa 93.1 yedi atwago ewa Sompa TV no so na wo fosuo bosome no bronya bosome etoso 9 no ne da etoso enum enene fit April 2024 krupo twedia po basa yadom okutwa nso de nanka nso wono ena boss adai team all day no sumsa precious seek the kingdom of God first and all things shall be added unto you wakoduma samwa owiwe fidie Emma Tromo Bidia Copa Bidia Asem Mpe Nipa no yaba na yaba sikofans or sikofans ideas yako adia koya nim ene obacho amuna samwanka sa ena mami dufie ono so ewa ha antipolina rather antipolina maseno no we dia kan kwanta ya yirame antipolina maseno no maseno ka ya yirame overteneka omna samwa wuram wawuram enwa dan wanteneka ne de panipa agina adwa na kwantabisa Isaac ono ena ya chief executive producer madwumadi sa ena kokosa chief fresher ono so eye producer omadawroma ena enefie mochri dwan omanya bi na yebetu no sre ene abasa de amamu na wokọ MC ahoso de a azuka ewo ho sa ena gosuni abrante no safo kantanka ono so ebo adwuma Kevin Oyata sa abrante no hojo papa enya asem ketwa omadawroma ena obehuyan ewo social media handles no so enya asem ketwa kra okọ Sompa TV studio also a ekoba jase sempremo bema sa ena David amunyina eboa ena eso emanyoma ekonkai pa Rashford Sompa didie amunyina ebo Asem Mpe Nipa chidom enya asem ketwa kra kansampia wase kampian kofuro bofu mpa bema asuketwa me yipa bra na Osei Aboagye Oforisuo a company sem menam tiadwam nam de Asem Mpe Nipa ekobose asase so ene asembesi na ya na metaka cho pempi se efiada no eye mochiri dwa anoti awmo awahwe wadehye o chada yekopo mokra bia nyina no memomo yakọ ene hyeden na mesrese one invitation bia bediom ho nyina no ene no ayi na koyen kojankoje o akoyen kojankoja bakofo wuru aduragu bakofo ne sa enso nyame anikata yensom na ni nipa dia o chada yenko na obi bia da wo invite wo se bra beja na yi no yenko ema no nyefe kama ensam sisi o ensam sisi maimo ensam sisi papa enena nya asem ketwa ensam wo epie efri asante mampomprem no enya asem ketwa ahensem bia eboboba womprem nena yase aposifo ne matwofo no enya asem ketwa tie be na asie ewo sekye jamase amatwene atumpan ana ewo asante mampomprem ede na asie eno tinana no matra konwa yebesre se entokwa bia epaja ba womprem no wo mohwe na wo katakata so efrise mampone ne potem ahensem no akoto din yesra de wo man tokwa no epaja ba no wo hwe se de be ya wo be yesiesie na nyoma atofom din na din yo aba yebesre na nana matra konwa wa asante mampon omna samo bibia boko de foso yankopa da mo bibia boko megidi se bibia hoye no so kodi djuma kakra wo minchi kumawu efi anwa na ede me brother penny nana amokwa atin ede ni si ade so and no ehwan kire bema ka bema se na kumawu mahene enu ananya asem ketwa na santa mane efe timi hu kuro bi na se manson se na ya na ye me ya asem dem wo mpnem no ya na ya santa mane efe no be asem dem wo mpnem kumawu ahimfi pa na bebe no ahimfo miensa ne hwaye ewo kumawu na na dwobresa menya na bi da hwehwai na wo hwe be matia konwa mo ne ne hema ne ne mpan facha konwa na mo de amane ne amamere eye adwuma eba me bra amo bema o shine no na chese asante de nti ye de obi bi ase de Nyankopon so asese where you come because na nye easy na chese pinche bi ansi ne akonwa na akonwa ne din no toto hina konwa ne ye ka ne tutu
toto ye ne toto bibia e wo kumawu kumawu hene na adwuma bia ne bibia no ye na hye ya sai toto ye hene enti yakwakwa bibia ma hwodua ba no fosu ansa na mede ma sem ba wie no kumasem se na no mo te gwatem kromu ye fe opemso be ma enante ho kama obayi agu ano na mesre ya na edu ye pese kromu ye fa ye yi agu ano no rubber na ye fi na ehye ho na ye hu ne nka mo ma ne nhye ho a eno de wani ehu anya wotan na mum se ye bayi gwatam pa de ase agu ama yen sesan kotum na be san wo de agu konkon no agu konkon no so de agu nya na eto nsuo to na na te ne hu kogum na mum rubber no eno so wo a na ehu eti yesi be makromu aye kama pa na yesi ye betu gatam na yentimi nsan kogu hwebarom ne nkotomu na yesi de begu sabe gwata na no de a ene munyama nya sa because ya nya ne sakura na enkeye ahomte ofosu enko ani man pole na bibia boko enko rada mo ofosu bibia aye kama okay ho ye pa bigidi sa wonso ho ye kama sa kwa ban no ye de nya ko asi bibia aye boko okay enafie no ya na manfo dodo no ase afutu so ye tiache na ene wo kwa kasa na wutie wo wafutusem ene sei wo a wutie no wafutusem ene sei enya asem keto akra sa afutusem we no ya na ede papa eno na original Nigeria edru bi anu otototo ne bomb no asafo Moonlight Peter ene de wo so di bi be ba na yesu aka sei kama pa